Hindi mga rod warwaren, intay binsa-binsain kaya na inakman nga isalaysay. Dati naglaon ti surat ni Nora. Nagsurat ni Nora at dito tayo Singapore. Ngayon at pamilya na iti Tugigaraw. Tubo ti kalanasan na payaw. Kanya problema na. Kuna ti surat na, Dear Kasinyong, naladawin idi maamuak nga ti lalaki nga impateg ko, ipatpateg ko, ama ti anak ko, ket naggapo iti nariribok a pamilya. Aga po iti dayta nga ayat, iso tinanggurguraan kanyak daamang kay ni inang. Agtap trabaho ak idi ijay Tugigaraw City, Cagayan. May isang sales lady iti department store. E dinto ta ni Edgar ket may samet nga mekaniko iti talyer. Kadrugyak man nga rod iti agsalaysay idi ta iyawid na kon ni Edgar iti balayda. Tatang. Ni gayam Nora, nobiyak. Nga agbalinton nga asawak. Adda na po kuyo iti tiyan na. Iso nga inyawid kong tatang. Nora, ni tatang ko. Ay, agmano tatang. Nukasta talagang agasawa ka, Edgar. Wen tatang. Taga-kalanasan ni Nora ng magtatrabaho dito ito kay Garaw. Dito tinagamamuan mi. Kitrumbeng laing nga sigamat lati umuna nga agasawa ka da kay nga talong agkakamsa tata. Sika nga rutina o da barok. Agyang kami dito ibalay tatang. Saan na bali tatang taagbalinaak to nga nasaya at nga manugang yo. Ay kipes na makilasing kay nga dagos Gano agasawa kayo na kati makilasing kayo. Tatang, uray tadamat sirok ti balay tayo. Dito yung sirok. Angim tatang, awan ti kwarto dito yung sirok. Kinawan ti pagidaan mi. Ay iremedium Kaya't mo gaya man ti mga asawa di makamu ka ni ti biyagyo. Ay Edgar, alis to lang pamuspusan ti amin. Kinawan mi ti pagdanagam ta maawatak ti amin. Naanusak mo't ken narwamak mo ti tirigat. Ay sige, rugyan yung tagyan dito yung sirok. Tapang manawag. Pasensya ka Nora Pasensya kang kintatang. Maawatak ti amin Edgar. Kinrumbing laing nga sumina ta agasawa ta nga ruden. Ket nunas ken nga mangkita tanto iti pagkasiraan ta iti sentro. Aramiden ta. Ay, awan ti pagdanagam kanyak. Takas ti kunak naruwamak iti rigat. Dakon bakit? Ay, kiseng gaman. Nasapa ka ita Basit laki diti awat yung tarimaanin nga lugan, iti talyer nga pagtrabahuam. O alak, sukat kan. Ta, madamdamak at mangan tanton. Kumusta kay nga agina? Igamak man, tabuksit mo. O dandanin rumor ni Angelo Angelo? Uy, niso ti kayat kong nagan na. Di mo ka di kayat? Mayat met kid di Angelo. Uray no awan madlati problema, kadigati kakabsat ko. Nang runa kini tatang. Makaano sa kunakmet. Angin masaludsod ko man. Edgar, lakay. Ape nga awan ti kayong ingas mo, kadigati kakabsat mo. Nang runa kini tatang mo. Day tamot ti salsaludsuden ti naduma. Siyak nga minlaing ti malaki ni nanang, kaday ti nanang. Kadi, ket sa din no ti ayan ni nanang mo rod. Nora, ket kada kay ngagkakabsat, si katikas na saan nga kay kiyat ni tatang mo. Awanin day di nanang. Bebeam na ta, namo nga pampansinin ni tatang. Talaga nga siguro, di na ka talaga kay kayat. Gapot siguro, tasang ko nga kalkarupa. Kaninanang, day di nanang ko di kalkarupak. Ay, visit kayo! Ay! Ni tatang mo. Nabartek manin, Edgar, lakay. Di mo latay kaskaso. Adda kayo pala di ka pala agtalaw. Ay, pagtalawin ng tamit din. Datan sa amin ti bagbaga na nga. Di pala agtalaw, kunong-kuna na. Bayam na tayo nga lakay. Ada! Talaga nga nagpusko ti rupa yaw. Mapungpuno anak. Ipapanam nga ron. Agtukaw ka
man, saan mo nga tutupanin? Sinutisaan ko mga mapunuan. Di kayo pala kami nagtalaw kung saan kamot nga putaw. Anya? Diyos ko. Anya! Ay! Agtala ka man nalaklakay na! Ay, Edgar, di mo tutupansunan na Bartek. Na Bartek ni tatang mo. Ipatanak, di nakigawid Nora. Talagamit ka saan kaabutan. Ibatanak ko na. Ay, Diyos. Anya! Saan kang ibatan? Agtala ka, mga no, aganaka ka din na oras ka din nga aramidem. Saan mo nga patulan ni tatang mo? Ipatanak. Matilatang aramidem na. Aya! Pupuskol, di rupa yaw. Palagtalaw! Babaamlatan, please. Please, babaamlatan, Edgar. Talagang mapunwanak ka ditang alakayin. Nakalalas na ugali na. Nabayagin nga nagsarding ni tatang. Pagkalma emetin direk na lakay. Anya nga min tipod no aya. Pasensya ka, Nora. Maibladak ka itang alakay. Pasensya ka na naguluti biyag mi. Naguluti pamilya mi. Ang imkayat ko nga maamuan, Edgar. Siya karuti pagibunbuntunan ni tatang tigura na kaday dinanang. Kat ipeksa na day tanong kasta nga mabartek. Sakit tatang ada ka iranranta na nga imangig mo. Ibabainak. Sinurti di mapunuan. Kita apeng amin nga ibunbunton na tigura na iti day dinanang mo kunam keng ka. Nabutaubing kami pala di na pa nagtrabaho ni nanang iti abroad. Kati di agawid. Sa bali nga lugar ken balay ti simbang petan na aging ka nga pimusay nagsakit ni day dinanang. My God. Kahit mo sawen, ada sa bali nga pamilya day dinanang mo. Wen. Agim imun una nga nagarabin ni tatang. Nagbabae ni tatang di ta abroad ni nanang. Kas nagayaman niya. Kagkaputo siya ti kayong ingas ni nanang. Isang mutin ti pagibumbuntunan at gura na kaday di inami. Katalabay bay amlatan ani tatang mo. Agan anus ta Saan nga iti agnanayon kit kastuilat ti kasasaad ta iti biyag. Basta agtinulong ta. Una nga nasaysayaat ko man saan nga kasi iti ugali da dyan alakay. Saanin nga iso di pagsaritaan ta. Agkalma ka kunak at damit ka agpungtot ka. Madingarod no isot pagsaritaan ta so nga iyaw-awan ta. Napudot unay ti ulom alakay. May katiman sa bali nga ulom ti papudutek. Ha? Dito ko lang. Napudot unay ti ulom kunak. Deta akin nga ito nga ulom. Baring na lumamiis. No pumudot no bumara dati ulom nga akin baba. Day takit ti magus-gusto akin ka bakit? Amom no kasano nga palamiisin ti aking nga ito nga ulok. Tamom ba't nga pabarain ti aking baba nga ulok? Sige, may atak ti ko ng bakit? Ay, pabarain mga ron dati ulok aking baba. Tabarang lumamiis ti ulok aking nga ito. Nupay saan kami nga komportable iti pagidaan mi. Nangiremedyo latay din ni Edgar iti pagidaan mi. Adamat ki di na ingpis nga kudson. Ang tunggal ada mapasamak mi kaday tanga katre. Madlaw ti buo nga balay. Aguli ka. Naringgor. Di ka kadi pinasanay. Kanahin mo't nga kastoy. Ako na nga. Kababay hindi ta nga ito nasapapay. Baka di ta nakaturog. Baba amlatan sigurado ka? Uwin, okay lang. Sige, bahala ka. Oo, urita na pudot yan di. Aking baba nga ulok. Bakit? Limamiisin di aking nga ito nga ulok. Nasaya at ano kasta. Agarin. Romansa pa ilaing nga kit naringgor na di katretan. Anyan tulagid din no. Pinanakpakan, bakit? Bye-bye, amlat na kita, kabalay ta. Baba ang tadadang umapal ni tatang mo. Sige, bahala na. Uri no di na pinaturog.
Ay! Abay, naslagin ka na! Ni tatang mo ka. Aguli ka. Abay, ni tatang mo sa dayjay Babayam lata. Babayam lata Abay, naslagin ka na! Apa, gingginan! Agitan niyo ba? Gingginan sa! Tiyan mo na kita gingginan. Di babayam lata. Wala, ituloy takit eh. Tapno adadang mapraning ni tatang. Tatian muna, gingginan. Nagpiksa na gingginan. Kainan! Gingginan! Apo! Babayam lata. Sige, ituloy mo lang. Sige, ituloy ko lang. Apo, nagkaot na gingginan. Kainan! Kaslaawan ti mangmangig min o kastan nga. Kasta ulit ti ganas min, iti biyahe mi nga mapan iti langit. Tunggal si bugan ni Edgar, dati imula nga bini iti saklot ko ket. Kasta unay ti ragsak mi. Ngano pa'y narigat ti biyag, ngem naragsak kami lata nga agasawa. Bayat ti panaglabas ti aldaw, wano panawen, dimteng iti pamilyami, pamilya ni Edgar kunakuma, ni Betty. Ni Betty nga inasawa met, insang petmet ti adingen ni Edgar nga ni Edwin. At damit la babain, nakabalay mi kat kung nakitinakim ko, baring no makatunusak, baring no makasundok isuna. Kaya dita si Mang Pet, idita isang pet ni Edwin, day bayaw ko ni Betty. Excited akmet nga makaamam mo keng kuana. Ang imo na nga inyam amo ni Edwin, ti asawa na kay ni tatang. Kaya kulak ti panunot ko, ay, manayunan manen iti kas kanyak nga mairurumen dito nga balay ko na. Takas ta ti tratar kanyak ni tatang sila irurumen na dinakpekayat nga halos di dapay kayat nga mapanak iti nga ato ti balay. Kayat day dito kami latasirok. Angim mas daawak iti ta nakais-isem met ti lakay nga nga nangawat nang welcome iti baro nga manugang na. Ay, agmano akman tatang. Ay, una balasan ko. Ay, anak ko, kung ako ma. Kastoy ati manugang. Ay, hi. Oh, hi. Sika ka din ni Nora, ti abirat ko? Ay, when? Siya ti asawa ni Edgar nga manungin ni Edwin nga asawa. Ay, bede, umuli kayo. Ay, jay nga to ti pagyaran nyo. Taga nga to kayo. Saan kayo nga taga dito isirog? Ay, sige tatang, muna kay latan na sumarunuak. Dito kayo baba, ngagyan? Saan nga iti nga to? Saan? Dito yung baba? So nga minti kahit ni tatang. Ay, apay met. Tsak manam mo. Ay, sumarunok kahit umuli kayo to, bete, anak ko. Ay, wen tatang. Ni apay? Apay abir? Bigla nga si makit ti tiyan ko. Ay, anay ko. Nagsakit. Ha? Aga nagkakadin abir? Nagsakit. Agpasika. Nagsakit. Ay, Edwin! Love! Tatang! Ay, aga nagsamat na ni Nora! Ay, itaray tayo ti hospital ni abirat ko! Imbaglakit din ng kasinyong tadimteng ni Betty nga abirat ko. Taiso ti mangisaksakit kanya. Esot katulungak idi ta ipasngay kon ti anak mi ken ni Edgar. Esot na nga si kaso kanyak iti ospital. Kastameten idi makaawid kami dito balay. Esot katulungak iti panakaasikaso. Panakaasikaso ken ni Angelo nga anak ko. Ket nagtultuloy nga taga-sirok kami latta iti balay. Ure no addan maladagami. Intol-tuloy matlatan ni tatang ti panang dukduklos na kini Edgar no kasa nga mabarteg. Hey, visit kayo!
Buisit kayo! Manen? Partek man dito nga lakain. Ay, agtala ka, Edgar. Agtalaw kayo! Ay, ang imusa nga sumarding dito nga lakay, makariing lakid din ang Angelo. Naimas hindi turog na, pati ubing, ramraman na. Ad-adan nga makariing no pati si kakit agbugkaw. Saan mo nga tutupan ni tatang mo? Visit kayo! Ay, tatang! Gusto na dayta, napartik ka tatang, umuli kan tatang. Urita naguni ni Betty, inanawanan ni tatang. Ay! Ay, di ka pilagtalaw kami! Agtal na kayo aminin at tatang. Amangan na makariing di apo ko yun. Apo ko! Awan ti apo ko! Anyang awan? Kanda anak ni Manong Edgar. O anak taki ni Nora. Awan ti apo ko! Saan ko apo doon dito ng Edgar? Ay, Diyos ko. Nakariingin ni baby. Talaga. Iram-raman na pa iti awan nakin na nga uming. Aguray ka man ha? Ay, Edgar, nagsubli ka! Edgar! Edgar, saan mo nga tutupan ni tatang mo? Edgar! Anya launa iti problema yung kanya, ha? Api nga dakdak kami lang ti kaskas tuyo. Ngayon ramraman nyo pa iti anak me. Bumabata na. Api nga mingangin mato ka. Ikulang kasama nga tutupan ni tatangin. Agsangsangin di anak tan eh. Kitiin ka kitain di anak ta. Api nga mingangin mato ka. Api nga nga pinanawam nga awan mangkita king kuana. Bay anak dito agrinisot kami kada ito nga lakay. Ikisaan ka nga panawan Edgar lakay. Saan namatay di anak tayo ti kasasangit. Ang imamang ano panawang kagit agpin na tayo kay nga agama. Bayaw. Agsubli kay nga ni si Roken ulit tatanagtal namin ni tatang. Kit ulit-ulitin nyo kit di nga ibaga ni dakputot. Pagtaltalawin na kami at dapat apo ko yun. Talaga magkasaan ka nga putot. Tatang saan ka nga sumumbat ngamin saan mo saan? Katabi baga kaya kaputot nak. Kaya tipo manaw dito nga balay. Kapunta dakarbingak iti dito nga balay. Taninaan day dinanang tinagpasakder ka dito. Abroad. Ay, Edgar, saan mo nga ulitin na kita? Please mga asim. Kwarta ni nanang ko ti ado nga na ikapit dito. Itandaan am deta. Iso nga dakarbingak nga anak na. Sana kiti pagtalawin. Imala ka kiti na ma. Da kayo tim mo na ka nagbasol. Abroad ni day dinanang. Nagbababae kayo. Edgar, bumabatan. Masyang ka kumaiti anak ta. Di ba? Nagbabae kayo ngayon muna? Saan man kinaramid dahi dinanang kumadijay no? Saan ka nga nagbabae? No nagtali na iti kinapudnong kingwana? Stunan, stunan. Saan nga gununin ni tatang mo bumabatan mga asim? Kas na ulit isangit ti anak tan. Edgar, bumabatan. Kanayo na kamadanagan no mabartek ti katugangak kasinyong lamangan no mapasamak manin ti panagsinong badda nga agamakit ti kamamak ko kit baka no adadakas nga aramidin ni Edgar iti amana wano adadakas nga mapasamak kadakwada. Imbaglakad din ta ada ni Betty nga mangisaksakit kada kami. Nagitimot kakabsat ni Edgar, di damat rumaman, kabuteng damit ti amada. Pasip-sip dakit di Tulong mo kada kami nang rona ti panakaaywan ni Angelo. Ay kitragsak ko ti tumulong, abirat. Sa may sakit, di ka. Pasensya, medyo nag-interrupt. Sorry. Ulitin tayo. Awan ti anyaman na, abirat. Ragsak ko ti tumulong kada kayo. Sa may sakit, di kami matlamaadaanan kini Edwin iti anak. Iso nga pagpapausak no ko nga ibilang ko nga anak ni Angelo. Kat makaayo nga ubing. Imbagpeking ka at may ayo ka king kwana. Ang ni lolo na nga Sobramat ngamin dahi nga lakay. Sobramat ti katugangan ta niya, abir. Mayat ka, Betty? Abir? Mayat ka din no ibatik ken ka ni Angelo ket inakagtrabaho iti abroad? Anya? Ada plano mga mang panong king kuana ket talo pa ila titawen na abir.
O nang kahit ko ti makaakal iti dayto nga nariribok nga biyag, nga nariribok ka pamilya. Ken, ang saan nga amin nga agabrod ket agbalay gi. O kita im tinapasamak ti pamilya iti nakaikamangan ta. Nadadahil ti pamilya ta, idi darang abroad, day dinanang ni nanang da Edwin, da Edgar. Saan ka di nga iso ti poon ken gapu ti amin? Kit kasano no, kastamit ti mapasamak kada kayo. Ay na, no sakti si kaabir kit, jak kayat, ubing bay ti anak mo. Wenangin kayat ko, abir. Kit adan employer ko nga, agurure kanya kiti Singapore. Numayat ni Edgar, kit talaga nga mapanak. Kit si kati kang ununan nga pangibadsak kini Angelo, abir. Manugot metlaeng ni Edgar. Wino pinalubusan nak metlaeng nga umayag trabaho iti abroad. No pa idi damo ket medyo agked-ked idi. Siyempre, kang ronaan ti amin, ubing pa iti anak mi nga ni Angelo. Ngayon ko nakmet king kuana, damit ni Betty, ni Abir Betty nga katulungan na nga mga iwan ti anak mi. No kasta nga mapalagtrabaho isuna. Iti kayat ko kumakit makaurnong kami, tamakilasin kami kuman. Sumina kami, agpabalay kami iti sa bali nga lugar na no adayo kami, iti katugangak. Takasla, very stressful ti agyan iti dayta nga balay. Nga kaduami ti katugangak. Kaya di adda akong dito'y abroad kasin yung alapod nung nga narigat ti biyag ti abroad, imbaglakid din na, tanasana yak iti rigat, naruwama kiti trabaho. Di ta agsweldo akasin, imbes nga ipawit ko amin kay ni Edgar ti sweldo ket nalagip ko ti pamilya, ije kalanasan, dainang ken amang, ket tinawagak ida, tabaring no saanen nga, saan dan nga, baring no saan da kon nga kagura. Baring no napakawanda kon iti naramid ko idi nga nakiasawa ak nga nasapa. Hello, nanang ni Nora da ito eh. Nora? Sika ka din agpay sa anak ko. Win inang. Pakawanindak ta italang nga yung kalikagom ko, iti tatawag ko kada kayo. Ay na anak ko, ti amo mi kini amang mo kit natay kan, ni inang mo, kit awan na pulos ti pakaamom kada kami, kalpasan day din na udi nga tawag mo nga kunam nga mag-asawa kan, tamasikog kan. Kinagura dakmet ngayon nana inang, kinagura yung mit kami tinaramid ko, kit tapat siyang kadingarad nga kabailanda ka nga maminpinsan nga laksidin nga anak. Gagagangay lang, idi ata nabigla kami, tanakaubing ka pa, nag-asawa kan. Alananang, pakawanindag. Pakawanindag man no. Nasakit tinakim yung kanyang iding. Ang imada na po kuyo. Agad ka anong tungarod nga umay ipakita kada kami ti apo ko mi. Anak ko. Ay, adanto panawin na, adanto gundaway na inang. Kumusta ni amang? Ikit napigsapay lang mapanaganop abalasan ko. Ikit kastamit ti obrana diti kalanasan. Aguma di tabantay. Anak, may munto isa rungkar ti apo ko mi Win inang, angim saan pa lang kakadagito ita. Ano kas kasanulahin kit, baka di tanto kalanasan ti pagawidan mi. Di tanto't pagbalayan min iti asawag. Ito no agbakasyonak. Anya nga agbakasyon, di ka maawatan. Adag dito'y Singapore inang, adag ti abroad. Anya, di ka pa'y bagbaga, dakagayan dito abroad. Wen inang, pakawanindak ko ma. Kitnukas kasano inang, agpabalay kami to kini Edgar, di taayan tayo. Daapin namin nga dito eh. Bayat sama dito to gagaraw. Di mi nga rod katunusan di katugangak nga lalaki inang.
Kuno lagi di makaurno nga, kitrugyak no di agpabalay di takalanasan. Ken, agpawitak ti kwarta kada kayo, para iti kasapulan nyo kiniamang, inang. Ginagyaman ka ni anak ko. Anagan-anad ka nga ron dito anak ko. Tanagdakasyon ka. Ipakaamom ka na kami tapos na may isaganaan mi mat. Wen, ninang, awan ti pagdanagan nyo. Agyaman ak inang, da pinakawanda ko. Kinasaritak nga rod ni Edgar kasinyong panggep ti balak ko. Panggep ti kalikagum ko nga maadaan kami iti buko da balay, iti ilimi nga kalanasan, iti probinsya ti Apayao. Ang dagos nga nagkedked isuna. Kalanasan nakadadayo. Kagasanor ti trabaho kon. Kadada dito ti trabaho. Winangin. Nasasaya at nasumina ta. Kinadayo ta kinitatang mo. Tapos saan kayo nga agap-apa, saan kayo nga agriri. Winangin. Api ko mga tumalaw ta. Kat adang mat karbingak dito nga balay. Kat di pumanawag dito hindi. Adang nga katawaan na ta ni tatangin. Madi no kayat mo, parenovate talata dito sirok ti balayin. Ta dito itang agyan. Ipakita ta kinitatang nga saan ta nga umatras no anyaman ti kahit na mapasamak. Kita ipatangking ko adamat karbingak kada ito nga balay ta. Day dinanang tinagpatakder. Winangin ka sa nung arod do kasain nga rin. Kanayin nga duklusan na kanitatang mo. Kanayin na kamadandanaga na mga nagpin na tayo kayo. Saan nga mapasamak tayo ta? Wala di saan nakalaki di nga bibibiyangan. Awan ti mapasamak kada kami. Ti madladyak kayat ka deta mapa nagpaspasagid no mapartek. Isungarot ti problema, Edgar, lakay. Di nasasayat ko mano, adayo tayo kingkwana. Nasasayat ko mano dabukod ta nga balay, makilasin ta. Kat ijay kalanasan, nalaka ti daga, ada mabalin ta patakderanin, kung nandit ko na dainang kan amang ko. Basta, kayat nga panawan dito nga balay. Kat dito ti trabaho. Dito yung latan, no kayat mo, iparenovate ta dito yung sirok ti balay, tapapintasin ta. Nakitaig man tila nga datatang Ay, baka adan tumanan nga, pagririyan nyo dayta. Nakasla mo lang hasta nga papaapalan. Basta. Siyak ti masurot. Kahit pumanaw na dito nga balay. Iso nga, no agipawid ka, no kayat mo, parenovate ta, papintas ta, dito sirok ti balay. Tapno no iso ti pagbalayan ta. Kahit nga panawan dito nga balay. Takayat ko nga malaglagip lata, day dinanang. Awan nga rod tinaramidak kasinyong no di simurot iti pagayatan ti asawak. Ganam na maik idi nga ad-adda nga agriri ti lakay. Nakasla siguro maapeluan kat ad-adda nga duklosen na ni Edgar. Baka kit iramraman nanton ti apo ko na, ti anak mi. Bakit di tadalata ni Betty. Natalgit ti riknak taadda mga nawa kunak. Pinarenovate mi nga rod ti sirok ti balay ti pagyanan mi. Ket pinakongkreto. Pinatailsakpay ti datar. Inggatangan mi pay tinaduma-dumang alikamen kabaro nga katre kabaro nga kudson. Gimatang kami pay ti rep, ti TV, aparador. Ket anytime ko na ipulong to ti asawak nga nagririda iti amana gaputa maapeluan. Dahil ta tinamnamay idi nga kabutbuteng ko launay nga mapasamak nga agriri di iti agama. Agem mas dawak idi kasinyong idi ta kinasaritak nga na minsan ni Abirat Betty. Abirat. Oh, Abirat. Ada mayat nga mga saritakin ka. Asin no? Ada iti negre kata. Ikwak dati anana. Ikwak dati kamera king kuana. Ada ti cellphone. Oh, tatang. Oh, aguni kayo na Tatang. Ay, manugang ka oh. Manugang. Kumusta ka dita, Dora? Manugang ka oh. Ay, tatang? Okay lang met tatang. Nasayat met ka sa saad ko dito eh.
Ay, kita nasayat no kasta po kita naragsakak no nasayat ti kasasaad ti paborito nga manugang. Ha? Siyak ka di ti bagbagayo, tatang? Ay, sino ko bapay? Di mat ni Betty ti paborito yung manugang. Iso nga ron nga, iti nga to ti pagyanan na, idito nga da kami kat di ta sirok. Ay, saan? Kaya't kayo nga agyan ti sirok na paborito ka karod. Taapi nga ron at sirok tinagyanan mi tatang ng paborito na. Ay, amom day ta, panangkarit ko kada kayo, tap nagpursigi kayo ti biyagyo. Ay, diti kayo nga to ko baka saang mo na panunutan tinag-abroad, balasan ko, anak ko, manugang ko. Lakit agyaman na katatang no siyak man ti paborito yung manugang. Angim, saan mo't nga ni Edgar ti paborito yung nga anak. Ta isulaing ti dukduklusin nyo, isulaing ti kariririyo, kadagiti agkakabsat. Ay, saan? Amom manugang ko. Kasta ti panang motivate ko kay ni Edgar no agpursigi kasi siyempre nag-asawa. Agad kaya't kung agbalin nga natib kariso na nga pundasyon ti padre ni pamilya. Kas jay. Unang pagtaltalawin na kami di tatang. Numalagip yun kada mabartek kayo. Paspasagitan na kami nga agtalaw kami nga buisit kami kung kunam. Ay, saan nga kasjay? Amo, manugang ko. Style ko na dagay jayrap no. Siyempre, agitap no. Agagagat kayo nga agasawa. Para mo't lakada kayo. Glalo agad, ada apukok kada kayo. Makaayayok ti apukok. May kad, aghilaw, makatiba na po. Oh, ay, agpaubaka. Kitain ko, magusgustuhan na dati apukok. Badlolo. Ay, anya nga padlulo. Saan? Nasing po ti lulo. Kitain pit, di na kayo kayat ti apo ko yun. Ay, saman kayat na. Man. Ay, agan-anad ka nita. Manugang. Agan-anad ka nita, Nura. Agyaman nagtatang. Nalpas yung mo dati balayo dita siro ka. Nalpas yung mo nga pinapintasan. Ay, di lang mabalin nga isa runo yung mo dito nga tao. Kit na, maperper ni dati bubidanan. Sa aglalati dagi di galbanan, anak ko. No, mabalin ko makit. Inton sa marunong agpawid ka. Mangiramang kantuman ti pagpatarimaan ti balay dito nga tao. Alas na kitaan nga napintas dito sirok. Madimot nga napintas dito nga tao. Aguri ka ta. Kasaritak to pini Edgar tatang. Pagsaritaan mi pinag-asawa. Ay, walawan la. Ay, bagam to kingkuana nga paborito nga anak ni Edgar. Panang karit ko lang kingkuana nagijay ide. Idi dukduklusik ti amuyo. Dukduklusik saan? Alawag around. Basta laglagi bimdaan itong sumarunong agpawid ka, anak ko. Nora. Sige tatang. Pagkaamuan kayo ito na makasaritak ni Edgar. Sige. Ay, napanan ti apo ko kon. Paborito ko apo ko. Ay, abirat. Andiyan na pasamag. Biglamit kasi mingpit ni tatang. Jakman amu abirat. Nakigtutak nga rod. Siguro agad umapal kada kayo. Nga napintasin ti pagyanan da manong Edgar ken ti apo ken ni Angelo. Napintasin din ta pagyanan nyo. Akit dito ikit ni. Siguro akit si Mingpet takit nagpasipsip king ka. Pukit mayatak ba't lata tapno saan tong agre-rerin dagiti agama. Unmet kiti angin. Jak sigurado ano kayat ni Edgar. Deta ka kayat nga mapasamak ti amana. Agala kasaritam to nga nasayat abirat. Ay tanasay sayat but lang no agkapyada nga agama. Alangarot abirat. Thank you Agyamanak ti anos mo. Ka mangtultulong kada kami kini Angelo. Ti pagyamanak kasin yung imanugot ni Edgar nga ipapintasin mi ti buo nga balay saan lang nga iti siro ken no di patitingato nga pagyanan da tatang ken di kiti kakabsat na ken pagyanan ti pamilya ni Edwin ni abirat Deti. Ta syempre may sa nga balay
Kaya't mo't ni Edgar nga mapapintas ti buo nga balay. Kaya't babaen ka deta. Kung nakitinakim ko, saan na to siguro agririn nga agama. Baring deti ti pagrugyanan nga agkapyada, maurnos ti relasyon da, nga saan ton nga mapasamak ti panagririda nga duwa, panagsinungbat da. Nga uray no mabartek ti lakay, kit saan nanto nga dukduklosin ti anak na. Angim ti makadakis kasinyong idita na papintas min ti balay. Di mo't lataag sardeng ti lakay, ti katugangak, nga agkid daw ti anyaman. Kung pormemetin ti pagpagatang na, agpagatang meten ti cellphone na, agpagatang ti baro nga TV da, baro nga ref da. Da kami meten ti mangted ti aminen. Nga ultimo, dagiti anak na, dagiti kakabsat ni Edgar, no, daman kasapulan da, siyak ti pagibagaan da. Ay, kat agririmot ti asawa kon. Ay, sana. Ay, pati birthday ta, kabsat ko, sikat ti mang gastos. Ha? Kanya, anong di kita, pagpagatang ni tatang, mati gusto ko man nga pinapintas na ti balay. Nga datat naggastos, sikat ti naggapon ti panangpatirmaan ti balay. Amin mo't lang kayat dan, sikat ti pagkidawan dan. Kasanotar nga makaurnong. Unang kahit ko lang ang pagustuhan ni tatang mo, tapno ko agtultuloy ti kinaurnos ti pamilyayo, ti pamilya tayo nga. Awan ti agririri. Una, saan kami nga agririri Angin kasanong nga, kasanong nga, makaurnong ta. Kasanong harod yan, dati isagsagana ta nga naranya, masagbayan ti anak ta. Kasanong nga din, no, manayunan pa iti anak ta. Baka datantot kakaasin. Saan ba't nga itiag na nayon? Kat adna ka dita abroad, bakit? Iso nga panunutin ta kumamat, ti masagbayan, ti bukod ta nga pamilya. Saan kat nga amin mo't nga kidawin ni tatangan nga, para kinkwanakin, para kadigadi kakabsat ko. Sikat pagdawatan na. Baka kat no kaguranak ni tatang mo. Kagura na ka, no kagura na ka. Ti mabalin Katapay ko mga sikat pagkidawan da, sikat pagdawatan da. Baka no agririk, agapa kayo man nga agaman. Agatore agapa kami. Basta tinasisita, makaurnong ta, may saganaan tat naranya masakbayan ti bangunin ta pamilya ta. Ni Angelo, agbasan doon. Kasano nga ron? Alahan mo ka, ditam latang agnanayonin. Nga sikat mang bibiyag ka natatang, hindi kita kakabsat kon. Basta, saan mo nga ikanida? Imanayan nga pinapintas mo ti buong nga balay. Balay nga pagyayanan da. Kasla siyak ti maipipit kasi nyong itidayta nga ririda nga pamilya. Kasi no, ngamin kat no saan ko nga patgan tikid daw ti tatang ni Edgar. Ang mga naisunto di pagsaksakitan tinakim na, pakaluksawan na, kat baka agsubli ti dating aramid na. Nga numabartek kat duklusen na ti asawa, agpasagid. Kasano nga rin din, agawid akto. Baka no, irurumed naktumanen ti lakay. Ngim ustumet kit di ti asawa. Saan nga itiag na nayon kat addaag dito'y abroad. Kasano nga rin nga makaurnukak, no, dawat ti pamilya na, nang runa kay ni tatang. Kasano nga rin ti pamilyak mo, iji kalanasan. Kat nagkasapulan da, dumawat damit kanya. Kaya anya nga tati, rumbeng aramiden mi. Tapno na di kasta kat maurnos ti pamilya. Nga uray no, sa anak ton nga mangmangted kada tatang, kadagiti kakabsat ni Edgar, agtultuloy ko mati panagbalbaliw na, panagbaliw ti tratar na kada kami. Ngam sigurado ak lakit di. Sigurado ak ngano paayek ti lakay ket baka agimulan tumanen ti sakit tinakam. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Itultuloy ko kadi nga patgan latta digatikid daw ti katugangak nga uray no kumontra ti asawak tapno laeng saan da nga agriri. When no surutek ti asawa ket saan kon nga patpatgan tikid daw ti katugangak no pay
posible nga agriridan to nga agama. Posible nga ito nang makaawidak, ito na agbakasyon na agsublin to ti dating atratar na kanyak nga manugang na. Tulungan dakman, iwanwan dakman kasin, pangaasiyo. Ta may isang nga mang isi-stress kanyak no kwa, kapapanunot ko dito, maapektaran pa iti trabaho. Ta syempre, nagrigat ti biag diti abroad. Sakit problema ti pamilya idita Pilipinas. Ibaglakit din tadada di programa yo tinema sa studio nga umanay nga liwliwami. No kasta nga agproblema kami, no mail-iliw kami. Kaya yun na akong dagyaman, kadigiti makaited ti balaka, dagyaman nakmet na keng kakasin ti anos mo anong ornos ken nang drama, dati pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program, and God bless everyone. Sabi ko tada napidot yung adal ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Tuyag problema, Nora, iti Singapore.